Yang punamak Sharatchandra Sharma Impact News gi Manung Hutna amnok sering ngasi Impact News da kana gata topic say why army men so in need of AFSPA Armed Forces Special Power Act karigino army singsina AFSPA se adugi matik mathau tar si karigino mathau tar si karigino se hangai se morom da herde huji se more than 700 army men haibata makoi singsina Supreme Court petition file torokpane madudi AFSPA se semtok sembin natraga AFSPA se mayai chaman mayaroi adugana adugi masakta so mu karim kanda AFSPA gi karigi marumda AFSPA lainene chathakiba any kind of encounter fed encounter singda army officers sing kari sing cheneba sing se maswai si logi kenoda haipte logi miengda mi logi mieng changba yadaba haipte khoi gi civil judiciary system sta pusalakpa swai se pusalaningde pusanba pamde habigi petition dugi phimonduni laise aduga live film se AFSPA se army na som dakar lidu se karigino somdana Manipur gumba atop station northern station yauna AFSPA se lokthok piro AFSPA se pamdre AFSPA gi marumda miot binei se achuk kuina disang sina khanga lakhre hojikti AFSPA matam natre na kanna lawrokpa matang makoina AFSPA yaudrdi akoi operation chathabai ngamoi AFSPA yaudrdi pura akoi kai haitare maya yaudtoba kai ga chap manabi film duni makoi de lere se aduga karim kanda AFSPA lailena chathakiba operation singi manungduda pe encounter chathagre kaina case torokpa hojik Manipur da haraga CBI ne SIT ga semdana thigalakpa kokalakko mayam sing sigi ihau si urakpa kan saida swaida officer sing kari sing chenaba sing se judiciary system da makoi se ain gi mieng da thiba yahan ganu haibi pm sing kini hojik army site ki kan petition ta kol ibse baswai ta khana badan jane khana badan jani lengin birba case sing de gi yedi thang na phambiri ba se Rakesh Meihoubam director Human Rights Law Network Manipur ni ayo Rakesh pu ihan taram nok sari adu Rakesh ke oide lengin birba se en Sanatomba editor the Manipur Mail ni ai tamu Sanatomba su taram nok sari adu yeta thang na phamini jari ba se Renu Takhellambam president EEVFAM ni extra education victims family association Manipur ni ai Renu su taram nok sari ya nan ba se oja Rakesh lap sab time so che kitang technically judiciary gari wafam su leibanina sorano hosi se ngasi hearing ama chathaganen di toromba du ai khanbada 10th of this month madu mu yaithokiba male aduga chorona 700 more than 700 hai hana di 300 khale ramani hoji puna 700 sure makoi singkina AFSPA gi dilution gi matang aduga army sing kari sing chenaba dugumba encounter haiba tai mo encounter ne haiba aduga khoi swai Manipur gi swai gi area da lax defender sing cha hairisna fake encounter ni swai se thigatpa Supreme Court asu 1528 EEVFAM gi kari gi site gi thangat khiba khangatpa casing kari sing thijan ba horokpa swai gi iroina na army na kaina security paramilitary army sing kai sing chenaba casing se thijan ba yahandaba logi mi eng dai bate logi mi eng changba pamdaba gi wakhalon phongdur ei sing je ojara kes kamai ubi gesu mase ai suma thamjage malem gi chakhol ba laipak singda hai mamangai matamda makhoi gi lamdu sing su makhoi du baham du gi armed forces se masi yamna thak wangna thami loinana makhoi de impunity pi bese malem ga te lepak chakhol ba pak singda thaina mamai da pirami hai adubu chakhol ba gi matung inna hairiba akhoi gi mioiba samaj ji ning tangdu letana lerakpa aduga human right ki concept si asum akhoi gi UN gi tongan ba body mayam sina interpretation toropodagi di masi asibaida impunity pi bese masi lali aduna akhoi maruina ganantantra chatpa ganantantra gi democracy gi magun si ngai ba kanu sida akhoi gi equality before law ai ni meng na samana gadabani haibasina oibani na masi sibaida ahemba shakti pi ba mukhati impunity pi bese lali haidana malem ge chokhola bale pak sida loi lokhona gre adi meaning there by kadoge bu karigumba ngasagi yes no doubt army personnel sing marakta within the army aranba crime toba madu army ki tongan ba wayen thoga tanubogi niyom court martial jim kari siwa malem ge tele pak sing sanari bharat sanari adubu malem ge chokhola bale pak sing di karigumba haiba army personnel duna tawriba ls offense to adi offense to wi haina maran siri badu karigumba civilian oirabadi madu exclusively civilian gi domain civilian gi ko na deal to godabani army ga to oidabani haidina chana gre to bole boxing di adubo akhoi gi Manipur di madu su British na magi makha pon ba laipak ta
ano toromba introduce toromba ain ama lei masi ain sida adum adugi makha tarakna ngasi su adum karigumada akhoi gi army personnel amana mana toriba crime do madugi victim do civilian oirabasu karigumba ngasai gi akhoi gi civilian gi state police na oiro CBI no thiga kota yes moi mara lere charge sheet file tawre na toro phawdasu ultimate trial to busi बिचार तबुसी कनाना तबुदगी हाइबगी ऑप्शन लौबसी आर्मी अथॉरिटी दे लेबा सी अखोने तौनी अखोगे सब्जेक्ट नि अखोगी मी गनोनी मी सिंगनी पर्सनल सिन अखोने तौनी हाइबा नत्रगा नो एदुम सिविलियन की कोर्ट क्रिमिनल ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट तौजरो हाइबा हाइबसी मोइन हाइगदबनी हाइबा ऑप्शन जी मोइदा हुजबु पीरिबा अखोगी आइनसिदा अदुबु मसी भारत की वांगमद लेबा अतोप लेबा सिंदी चनद्रबनी मसी लेत्रबनी अदुम सिविलियन की कोना दिल तौरबनेबा अदगे मु अपस्पादा लाक्सरबदा अपस्पासी मालेमगी तोंगान तोंगाबा ह्यूमन राइट्स की बॉडी कयाना इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन की तोंगान तोंगानबा बॉडी सिंगनसु अपस्पा हाइबा आइन से मसी लाइरिबा ह्यूमन राइट्स की स्टैंडर्ड्स का चानादबा आइन अमनी हाइजना मसी लौथोकनबा रिकमेंडेशन मयाम अमसु लेरे अदुगा भारत सरकार ना मसाना सेमजबा तोंगान तोंगानबा कमीशन ना सिंह मयाम अमनसु मसी कॉन्स्टिट्यूशन का चानादबा मसी लौथोकबम थोय हाइबा रिकमेंडेशन मयाम अमसु लेरबनी अदुगा अदुगी सु मथक्ता अपस्पा हाइबस हारिसु अनोय कयमो सिंगनादना कोनादना अदु तौदना अखोगी रिजनेबल ओइबा कनोदु लेरकांदुदा नखोय कनो तोबने फोर्सने बया इवन खुलाइसिना मोय काप खोपा तोबो याय इवन इन मे कोज टू डेट अदु ओइरकांदुदा कनो मखोयदा करिगुंबा थिगेर कोतना मदु ओइरमद्रेने अदु तौद्रेने मसी मरा लेरेने हारगसु मदु विचार तोबो यानी तौसु मनो तौनो होना भारत सरकार दगी अयाब म लौरगा हाइबदी प्रोसिक्यूशन सिंग जारो kan तौ हाइबनेबा मसी याम चावबा मखोयदा इम्प्यूनिटी अदि मखोयदा प्रोटेक्शन अमनेबा मसी अदि तंदु लेताना थबक तौ यानरबा अदो हौजिक अमु केदु लाइसिना केदुगी बु अखोयगी मणिपुरदा लिसांग सिना सिपाही मिनेदा मसीदी इफमना लुसिंगना सुप्रीम कोर्ट थाबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बदा मी पुन्ना लिसिंग अमगा चंगा यांखै का चंगा कुनगनी पांदो मतु लेखिदबो लेरे हाइदना केस तारे सुप्रीम कोर्ट येंजेले येंग मतुंगदा केस क्रा खंगतना सीबीआई रे सिनदना मसी अथुबो मोंगदा मसी एसआईटी सेमदना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेमदना मसी ठेगलो अदुगा मसी चार्ज तोनबो खोनरोना गनो मले डायरेक्शन लेरे अरु तोबुदगी ngasi स्टेट पुलिस की तोंगान तोंगान बा पर्सनल सिंग याउना हु फाउदा चरना चार्ज मंगा फाइल तगरे लोइना आर्मी पर्सनल सिंगदा याउबदा विजय सिंह बला विजय बला गरी बलारा कोबा अदु याउबा कनोमदसु सीबीआई ना ममिंग बा नेम तौदना एफआईआर लॉज तबो हौरे मसी तबुदगदी मखोइसी हाना मखोइ आइन खंबदा मसी आइ एजुमसनी आइन खंबदा मखोइसी अपस्पागी मखाददी अखोइ हेक्ता तोनुंग तबो यारे अखोइसी पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन लेरबनी कनाना जो क्वेश्चन तौरोय अखोइना तौरब थबक सिदा खल्लगा तौरब खंगदेबा मरमदे केदोगदा हौजिक सीबीआई ना स्क्रूटिनी तौदना वेदर मखोइना तौरब थबक तो चुमी लाली हाइना येंगबनी इन्वेस्टिगेशन तौबनी मसी तौबसी मसी तौरगदी अखोइ सिबतारे हाइबे मोंगदा तोंगान तोंगान बा पाजुची ममांगी पिटिशन दु मी आर्मी पर्सनल मो इंडिविजुअल कैपेसिटी दा लिसिंग चहुम कयानो थाई हौजिक अनि सुबा बेच मसु मयाम म थादना 700+ मुकी थादना मखोइसी लाइरिबा प्रोटेक्शन जगी हेन प्रोटेक्शन पामबगी मोंगदा तौबुदुना तौई यस नो डाउट सुप्रीम कोर्ट लेरिबा केस दा कमेंट पि मक्ति मदु पिरिजुदी अब आइगोंदा मदु खुदोंचादा बलेगनी अदुम ओइनमक आइगी व्यू अमा हाजो हरगदी आइगी मोता लॉजिक लेरिसी मखोइदा अहेनबा इनफ प्रोटेक्शन लई हाइना इ थमजनियेबा असिदा की अदुदा अमुक एप्रेंशन लेबा मखोइदा की बलेबुदी आई मदु बापताती मोगी नोसी ऑलरेडी प्रोटेक्शन हाना ऑलरेडी पी लेरमनी अदुगा करिम कांदा ओजारा केसना फाउबिरिसे हाना तौखिबा अफस्फागी मरुम थुपना तौखिबा हेंजनबा थबक मयाम सिंगदो थिगलदी खंगनी हाइबगी मखोइदा एप्रिहेंसिव अमसो लेबा माले अदुमगनी कोर्ट लो को सिविलियन की कोर्ट कईदमसे ट्रायल तौबो याहंदनबगी करिसिंग मोइदा फाउरेइबा थिजनबा याहंदनबा मखा ताना मरमदे हुजिक चथरकपा इंक्वायरी सीबीआई एसआईटी ना चथरकपा थिजल लकपगी प्रोसेस अमो ना हाइबता प्रोसीडिंग अमोइना यस चार्ज शीट मंगा थांगखरे स्टेट फोर्सिंग स्टेट पुलिसिंग सेनबा यावरे आर्मी ऑफिसर अमा यावना
मा मसाई मथक्ता चार्ज से थांगलकपा बुक तोरकपा फिल्म लामिना खरदी मोइसु नुंगाइतबा हाइबते नुंगाइतबा ए अखोइसु योरकपा यारेना काइना फावरकपा फिल्म सु उदबदि नति हाइबने जुक थबि वपम से जेनो कमाइ उबि मरोइना जुक से इफम न कन्न दिसांग सिना स्वाइदा फे एनकाउंटर मयाम थोखरे यामद्रबदा मी अराउंड 1528 की केसेस से पिटिशन तौरमने सुप्रीम कोर्ट ना खरा पिकअप तौरकांदा मसी अमतान थिजन से अदुगा करी करी कमाइन थोलकी येंगसेन येंगबा होरपा स्टेज ने स्वाइगी थिजलकपा मतम स्वाइगी करीगी आर्मी का बुक तौरपा होरपा स्वाइदा मो इहान हाना 300 आर्मी मैन हुजिक अराउंड 700 अनोवो बेस हम सुलाकांदा 700 ngasi hiraning chaten nen tauramne 10 September da yeithoi kamain toi masi lambam thole ne khanbibra natragana akoina suwana hona jarakpa thabak se karino thawai sa sadaba duga kaino tawju sari sibo kaina khanbara natragana moina tawrei se tasengbudi aborom da haiga pharabjani baramdi thibu thiradi hurambadu khangani aramba singko khangane na ifong phong no jong phorok bodong ubibra kamai ubige chini hoi hoi tamona haibigi bedo ifong phong na dum chong thorak padune tachina haragadi sagi armed forces special power act se manipur da akhoi pokringai dagi adum chalai rame 1980 sai dagi adum aspa je implement tawram bane hoi ado sidagi lisang sinna halai basi makoina army singjina hali se hamba horakpa chahi 1980 sai dagi na 2003 4 phawbu da makoina halami je Indian army dagi paramilitary force singna yam adum chatharam bangaktane aduga sidai sida ekoina manipur sidai lal hoban namtha bagi namada makoina tawrami ba thabak sidi adugi matik ka hen gare atak mayam ama thoglaiba sai darambirgi adagi heroine haidora iba mayam ama case army meangi amotpa mayam ama tholakpadu maduna ju achoba sakhi amane adagi henba sathi sathi ba manungda kayama di leiramgaduri ni adubu haidok tabagi wani adubu ngasi asfa sigi marumda moina hale haragasu ekoiju hekta moina si mahale haina akhoi heta phongna singna badina te masi leibak amagi tawbam thokpa akhoigi wayel sangamada pukhatlaga akhoigi leiba amagi chatnabigi wayel sangdo pukhatlaga ekhoina si masibu kadai phawbada achumaran thigat piu haibane ba hujik thigalaga moije maran lei leite haibagi poti loina di lakpadi oidri haurakpada ngairi adubu masidai sida moina tawreiba posi tasengna makoina against the pamakri se masi akhoi leiriba north east manipuri mioi sing akhoi singje makoina tongana yengba miyeng amasu aidi thambra haina aidi wakhanda di khale haibadi hoi si akhoi ju ningtam lan hobagi namada akhoi tawbanina adugi wafam du dei thamjararoi adubu sogle ibadi imsidai sida magi nupi angang lehoriba imung manungda kaya ama hojik chokriba mayamje hojik akhoi je pithibi je sapna yengba matamda tamo ai mot haijarabani ko hoi lam chappa ya ba chatle pithibi gi adum chakhot pa lam mayam da hojik je karamba century da leirige haba adam chakholaba matam jida mi lam je chakhona ba economic social and economic jam chakhona ba honari ba aduga akhoi gi dingasi noma gi sontharai lairabi lukhrabi mama macha leitraba sing aduga phibom kairaba akhoi gi naharol kaya manangasi chakhotpa ngamdrise si mokoina jo akhoi bese namthabiba ma yaurieba sigi mathakta hujik se phaspa se loktok pigino phaspa se mayai chamangino phaspa yaugdradi akhoi operation chathaba yaroi haibagi phaspa se yaugdradi makoi se pura khongkhru tekpa chap manabi film do huji phongda dum adu wakhulon da leiri leba ku chakhona ramne mane aduna akoi chakhotpa je pame adubu chakhotpa di lairadana noma gi sondare akoi gi achumba akoi gi miyama oina akoi ju achumarandu di puthokningi ai akoi gi puroiba macha hat ki basing du di tasengna chaoba mayam dunina achumba du di phangning banina court ta wayen na bai da makta madu achumba puthokpiru na haijaba thajaba sidai sida kayamu yamna makoi da soke haibasi makoina tawjaruba marando karigumba kharadi lale haibasi mangda tara leire haiba chongthore se swai se thijalan ba yaroi aduga phaspai se mayai jaman ba yaroi ga heri se ipong phongwa pham dune samsam hare kanda adubu phaspai se chanadre sunadre na loina bo lokhong na gram ne aduga maroina army sing karising any country the army sing karising se na any kind of encounter khangte fake encounter khangte karigum chingnaba le madu civil court trial chatanabagi mayam gi ngasai gi logi mamang tadi punamak se mi yeng chap manane yengbai phum da loina bak chatna gramne adubu still hujikti India dadi yang nauna service torba more than 700 army men singjo aphaspa mayai chaman ma yaroi
मखोइना सेनखिबा एनकाउंटर सिकरिसिंग तिकलनबा याबिहनगनु याबिगनु सिनी हुजिक तौरे प्रोसेस तासानो एज ए होल कमाई उबि मरोन हुजिक रेनु पाउबिरबा अखोइना सेनरुबा एनकाउंटर सिकरिसिंग सिविल कोर्ट तिजनबा याहनबिनो अफस्फा डायल्यूशन तोहनबिनो मयाई समबिनो गाइन तौरे से दामो अफस्फा याउद्रे ऑपरेशन दुमा इन खंबर सम हैनगरिम मदुमा ओइथोक्तो मानद्रे अदुगा अफस्फा मरुमदा करिगुम्बरा एक्सेसिव मयाम सथगरे से इफोंग फोंब्रसे अखोइगी इंडिया सी कोई संविधान है तारे सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है बनी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट सिना ख्वाइदगी चावी आर्मी ना चावी यादे इवन कोई यंग याय कारगिल वार पाकिस्तान जी इंडियन आर्मी ना माइथी पीर बनी माइथी पीर कांद कईदगदगे दु मोई डिसीजन दु लो फाइनली मतलब दुगी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी दा हंगी वाजपेयी खुद ओपिनियन पीदे मीन्स माइथी रगसु आर्मी ना चंगा हातोकेसु यादे करीगुम्बा फजबा मों ताबम तौद्रिगै यारोन थिंग थामे मतम खर लोकना मतुंदा मोसु आमी दो विदो टोले आमी मथन डिसीजन नते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसीजन है तारे मों ताना कंडीशनल ओइबा मों द विदो टोले असिगुम मैम जी येंगदबने कोई आर्मी है मथक्सिदा कोई सिविलियन कोई मिचम प्रजाना खनब गवर्नमेंट अमा लै हाइबसी मोई आर्मी ना खंगदबनी मोइना मतन पक्तोक तोबे यारोय इवन अखोय ममांगदा अफस्पा आइसी क्यामु यामना साथीगे दु यंगजनबा मतमदुदा मनोरमा गी इंसिडेंट मतुंगदा एबा इरांग होरतना देन असम राइफल्स नेकेट पेरेड तोबदगी कंगलादगी असम राइफल्स का तानथोकेबा मतमदुदा जीवन रेडी कमीशन हाइबम सेमदना एक्सपर्ट वकील एक्सपर्ट कोई लीडर है तारे मयामना पुल्लगा मोइना येंगदा मसी यामना मसीगी कनोसी यामना साथी रहे तारे ने चुनद्रे इनह्यूमन वाले मसीगी करा सप्तन तौबा दरकार ले है पूरा मोसु लौथोसी नमोसु अदुमक्ति रिकमेंड तौदे मोसु अखोगी सी करा नॉर्थ ईस्ट सिगी करी है तारे कई स्ट्रेटेजिक हैंग वेस्टर्न नेबरिंग कंट्री म्यांमार अदुम मैम जिंग सिग एनी टाइम वार गुम थोड़ा गदी आमी थंब याय कायबै मोय वाखल अदुमाय लेरंगनी अदुबु मसिग एक्सिडी सप्तन तौद्रगदी मोर किलिंग अदुबु हौजिकी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर असेंबली 7 असेंबली सेगमेंट तरेतगी लोकथोकपदु मतमदुगी ममांगी प्रीवियस गवर्नमेंट लोकथोकपनी लोकथोक डिस्पाइट एक्ट सीरियस वार्निंग नि नंग यू विल फेस द म्यूजिक हाय तारे नंग लोकथोकपै कॉन्सिक्वेंस इबो बिदा डायरेक्ट आदगी प्राइम मिनिस्टर लेवल दगी 7 असेंबली सेगमेंट लोकथोकपदु मोय लोकथोकके यादे लोकदिलो नम लोकथोकरे मदुगी स्टाइल दु कुइरिंगान हान काश्मीर मणिपुर लोकथोप यारा खोजु खर लोकथोके मोइसु ट्राई तोइ ngамदे खालदे मोइना मणिपुर सिचुएशन जी काश्मीर द येंगबदौना देन कोइसु अदमाय येंगमदौ माले एनी टाइम वार गुम थोरा कांदे आर्मी जी पूरा लोकथोगा कराय रुम थंगरगे दि यादमनिना मोइसि अदुम दरकार दि लेमिना दुदा याम डेडली ओबा याम साथीबा हाइतारेने मीबु हत्ता कापगा ऑन सस्पिशन चपचाना मुन्ना खंगुद्रसु एक्सपर्ट मैमना अदुम हारकरे ऑन सस्पिशन द मी गजे हत्ता हाटपे याबा अदुबु अखोई गनांग नहान खबर द यावबदा आर्मीना मोगी उजिकी एक्ट टुगी रिव्यू तौनबनी खंगदे और रिव्यू तौनमते सप्तन तौबा यारोय कायबा मोइना लो कोर्ट चटपे यारोय न आर्मी तो ब्रास नदी मोय ओपिनियन पी चटकनो मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट अम लई सिना डिसाइड तौजगदमने जी आर्मी न डायरेक्ट अता अदुदी आई थोपान तौरदी मोइसु हत्ता अखोगी मिलिटरी रूल गर तौखलोने को अखोगी अटोप कंट्री दा तौबा पाकिस्तान दा तौबा कय हतारे आर्मी ना चांगा हत्ता रूल गा तौबा अदु मोइ टोब्रास नसु मोइदा अदु चटकनु दी मोना डायरेक्ट चप्पे यादे सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर अटोप चैनल लेरंगनी मदुरे चलु न मोइ टोब्रास नदी मोट पी अदुबु मसी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आइसी मसी अवाबसी थेंगनबसी मणिपुर दा लोइन थेंगनार मातनी डायरेक्ट इसामा करिमा खंगुद्रगसु ममांगदा आर्मीना ओइनामदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट ओइनामदा तौमतमद्रैदा आर्मी टॉप ब्रास अखोइना पाउ लौगेना जस्ट इन्फॉर्मेशन चेक तौबा मतमदुगी कुर्किति लेबिदि लेके मेजर जनरल आर पाउदु पीबदि लायाना वार्निंग मखलमनी मोइन हारिसी यू आर ए नेशनलिस्ट
suma pau se phong kanu akoi dum ki budum phawra ba means masi phong ra kai do de si bon adu ja ka leiba irang sam phatra bu moina phong kanu hara phong bu dia de batam jo dia AFSPA ka dum imphal mang da sum lei matam ni anytime press ka si sanga ta red to matam du na matam du da Manipur me ngasi mo red to yo sanga kari kai lege ka koi chi ga ta thi ba adu ki matam du budi hujik budi oidra ka so atopa masi AFSPA leiba area da adum torongani hujik hari sini kari kowe hoji extra judicial killing kari mayam leida hoji fact encounter hat ko khotpa mayam adum lei bani na madugi cheikheng phangba yam leri aduna hujiki AFSPA se hujiki jiban ready commission na haibadu fajana madugi man haibdu mun paraga ara taraba yare matam du moina army gi moina Kargil war mai pangna matam du gi bas paina no apam to yar thingami mina hadi war man even war situation du bogda mai to yar thingami ne phajak mai mot pi dra matam lorga ada swai da taru sing kidi war maktina te sam nare kan da pangok tonum ka to boya bo film sunate ozara kesaina laksaning bo se maroina ngasai gi hujik yam phajak top brass army gi gari gi hari se low court chatpado madu chatkanu ka haibagi advice thoba duga the whole system army su system am Nigeria ni moisu manung the court martial kari krasu mayam Nigeria ado swaida system do army ship ki through dagi khangde amani khangde pukhalakpa ngangna bagi matam la su ngangna ba yabado khara ma thola kanda petition kari gi lakpagi matang gi wafam se ojana thambip tai to bodo oja break ki matung da thambip tai oja break ki matung da impact news ki manu honi yengbi ba punam ki pham da thunu pudu lak chage impact news mi heng ta dunu lebiyo break ki matung yeng bi bu na po am kan taram nok seri ojara case hujiki maroina 700 admin ahan ba 300 ahan ba page to 300 ka something ni hujiki 700 something ni ngasi hearing chatan en torom bani petition tarak padugi matang da yaithok khebani tang tarada hujik lai se oja maroina petition ka thara iba army ki saurba institution army se India so morom dai masing yam badadi ahum subada lei haina ri masidagi 700 something thola kanda petition file torokpa masigi khongpham si kaidai lakno se samwa akoi gi ibamna case thangalakpa supreme court SIT khalakpa thijanba horokpa da army gi kari gi sumasing yamdrasu army officer ma yauksalakpa adagi masigi gan kanadra sum thaugiba thaman se jengordi lieutenant colonel dharmir singh gi disclosure mayam su leisalakpa like masi coincident manlira taseng na masina ohelamba yadoira natraga 700 army men na court domda PL tharak kai se moisu superior gi green signal am phangdre eng khamda ta thoklaga masai kusira sida tawdong di mandi ja kamai obligation masi taseng badi khoi gi mamang da Jammu Kashmir da amusung Manipur da army personnel singi mathakta charge sheet tawba dum yawi hai adubu yaujerasu Manipur da su CBI na handaki sinataba mamang da dum court ki high court ki hukumatu ina investigation tawro matungda involuntary disappearance mogi tang da muslim na hama tayap aliena adum charge sheet tawi adubu charge sheet tawro ga su masai gi court charge thagal matungda ngasai prosecution sanction do union home ministry na pidabani na koi 2010 adwai da thagal ki charge masi pawa bichar hawdana trial hawdana adum taraga lei hai adagi Jammu Kashmir da su charge tawa mayam leikhre adagi madu bichar tawno bu hana bada ngasai option pire kanda mogi akoi army gi authority nang tokjarage na tawkhba yawi tawroga su adum ngasai gi evidence matik chati khote na adum ekoi togi bu thengnei aduga handaki matang sidi yamek sengbuani Vijay Singh Balara ko ba ama army gi officer ma andaki CBI gi SIT special investigation team na FIR mai thar lose tawi akoi gi Azad Khan hana nupamsa angang ma masai gi phobak chawda si budugi matang tha aduga ikan kanadana adugi sumata sahibi gi ba masai gi dharambi na kai disclosure khasu leire adugi matungda masai gi somdadi state police ki mathakti charge mayam to singkhrabani aduna si lakusidi SIT sina gara thigalaga di soidena
आर्मी पर्सनल खरदी मोय मथक चार्ज शीट तब सोइद्रबनी मरम कदोगे हाइरिबा SIT सिगी इन्वेस्टिगेशन सी याम कुम तो पोनी कदोगे मोय मदु याउरब खोरबसिं वा हंग खोतना तौरे कमाई तौबनो ओके समाई समाई तौना नुमै कामनै लाओ अदुदि मफमदो चसी नंगना कराइदा लेबा नंगना ओइदा लेबा नंगना येता लेबा नंगना कराइ पोजिशन दा कापा नंगना कराइदा लेबा नुमै का नुकै राउंड कया कापा हाबु येंगे येंबदु CBI गी ऑफिसर सिंग दा नाते अखोगी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक्सपर्ट सिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंग लागा येंगे मोना कापिसी कापि खोलेना अर सोमदि असिबदु पोस्टमार्टम तवी पोस्टमार्टम तवदा नुमै मखुन कराइ जंगा कराइ थोइ हाबदु लै अदुगी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट तुगा हाइबा स्पॉट इनेक्ट तौरगा नंगना कराइदा लेर काय कापनो हाइबो तमदा फरे अदुदि मोना कापि हाइबो मयाम सि काफन मतमदा ngasai asibada paleba nungmai mukun singdo changbam thokpom do madu oiba yabra yadabra haibisi ngasai gi forensic expert ne yengaga lepi madu lepa matamda akoi manipur gi handaki charge se tawba ayam se madu pra ken bang aktani haidi mo edi se chile kole kape kole haire adu palami ba nungmai khupan maru khupan go di chana dre ne masi yade no se noi to buni haina adum charge se daga to semune ba adum mana to buni na masi aran mangange adum phare chumna ngange adum phare chumna ngange aina to buni ha chum phare adagi enati harasu masai kamai to bono lao har ulaga dum phare adu asimu mayam se leibini na masida mo khoi apprehension ama reasonable apprehension ma khoi thakta karu mukhadi la ani hei haiba reasonable apprehension ma leibra haina khali madu leibini maram moduna akhoi gi army official singi top brass level da mogi officially makoina quarter lakpagi technically khudongcha da mayam lei adu leibini na makoi individual capacity se ba habidudi yes masu barke nagrik amani na makha mo da awab lere khudongcha da lere magi right to madu influence tawre madu khudongcha da lere ha gadi court se pe adhikar di leibani na madu gi adhikar du right to exercise targa lakpani haine khanje adu bu aina yam simple oba logic ama aina haju haragadi adu kumba mathauna leiba army office personnel sing mahagna leipak sigida makta mathona leina khoi thwai khupak ta haptana khoi gi lalobo sing thengna dana khona dana togibo sing ado madu kaidung de lem mangoi adu asing ma togibo dudi CBI na scrutiny tawdana investigation taw yengu asing bonam thorakane ba madu kai chu chingai leite aduna masi signary sing se ran ba torubudun adu magi makhoi masada akiba leibra haiba ma aingonda question ma leiti hoi Hujiki le film se amorom dahari am chu mofam ne karim kan da yam di amorom dahari army ki system du dagi moi low court lom da lak pa se amorom dahari some difficulties hoin di mai ngarum ngani manon de masai individual sing ta thok ti thok le ni thok pa thok se kai no hai kan da ai su country ki citizen ne aduna court am da chalaga wakat pa yai habigi strength to the line ni sam da kan da lai bo afam di army men ngasai gi chenaba na tra ka chenada ba du di ko na khangani Chennai na sekolah su Chennai na selir lera su ai kisu panggam tok pakrai khara layena civil court ta tholaga nok tor ni haijari boja adu karim ko anda ai koina chathaki ba AFSPA gi marum da chathaki ba thabak thong sing do thijan ba si yahan binu gaina phaur ai si ju amorom dhardi dum chamam na ba film ni leri film je no ai hangjani se maroi na hujik se ngal si gi hearing am yai thokre tenda ekano tokre yai thagre haijari ba so ai se army men sing dagi tharai ba PL sing kari sing AFSPA dailu to ya roya duga moi mathakta moi cheneba sing gi leriba case sing se civil court ka trial chathaba yan binu gain thar iba film sing thengna na ba ibam gi site gi council sing kari sing ada lebibra object tongna ba kamai le ka film se koi gi human right law network koi dali da batch to ba tamora case gi science si group ama leye Colin Gulzabi sana makoina su adum yam chauna mateng pangbi su follow toro dum lady makoina mateng pangbi base natraga di ngasi akhoi ifam gumba adum asam na laira organization amana supreme court ta na chalaga case tha bai za rai banate akhoi bu samaina moiju NGO amana samaina hujiki human right law network haise yam chauna mateng pangbi ram bani aduga tamona hangingai tanja sida hana Santos Hegre commission gi akhoi Mukul Snehana adu case pai biram okil ama leye ma di lei khidre adu man ai ma gi damak tam thaga chaning baje ma sida la amenu mi mangani commission gi matamda adu akhoi degi siki mok log de
हाइदे अखोई लौरोय विक्टिम सिंग अखोई म्याम जे उबा मतमदा मागी ममल पियो हाइदे अखोइना अंगम बा खुदोल पोट फी अमा ओइना अखोइ जे मखोइ खुदोल तमघिबा अदो अखोइ की थमोइ द चामना चाउ ए मागुम्बा मजे अतांगबनी ना हाइबसे अखोइ वखलदा यामना ngasi फावबा चेना माबु इकाइ खुमनाजरी अदो खोइ हतक लाइबसिसु अखोइ डेट ngasi तागदोबनी अदुबो कईगुम मरम खरदगी यैथुए हैना तै तरादा अमुक तारानी अदो सेम साबा हाइबसे अखोइ होजि एफआर मयाम अखोइ खोंगतना मयाम अमा अखोइ जु ऑफिस दा दुम अदुगी सेम साबदी दुम लै अदो हौजिक से अखोइना खलिसे अइना मयामगी खुदोंग चाबा लौजरगा ngसाइगी तमोना हाइगी बतुगा मणिपुर सिदै हालिजे ngसाइ मणि ngसाइ आर्मी ना थारक पोतुगी खतना तबा यामना नुंगनिंगबा अखोइगी एफआर सिदै सिदै एवरी एफआर जे पारोबो मतमदा होजि नौना मोइना पुलिस हानादी अखोइ फैमिली दा एफआर जम लाइन लाइन पिथोकते को होजि ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट ना ऑर्डर डायरेक्शन पिरकपदगी एवरी विक्टिम केसिंग जिगी ओइना अखोइ कैटेगरी खाइदोगा माइना सारगा आर्मी की अदुगा पुलिस ना हालिबा चेनरीबा सिंग हाइ तारे आर्मी की ना क्या चेनै अदुगा अखोइ मणिपुर पुलिस ना क्या चेनै काइजे सिगी खाइदोकबगी मतंग छि अदुम अखोइ अदुना अखोइगी होंगवांग ने हाइ तारे अखोइ तौजब हाइ तारे अदो सिगी मतंग सिदै सिदा आर्मी जु अयामना हालमजे मोइ कंबाइन तौर हाले अदुगा एफआर द कोइ ममिंग कोइ थौदोक्तुगी दमक्तदी मखोइ चेनबा खरदी ममिंग मथा याउद्रगसु अमुक थिगलगदी मोइ सोइदना थोलकनी हाइनदी अदुम खले ममिंग याउदबा अदुगा एफआर जिगी मोइना फर्स्ट रिपोर्ट एफआर जे पलमिजे अयामबना ने व्हाट इज लोइ मानबा अखोइना पारबो मतमजिदा मोइना पुलिसना पीरिबा रिपोर्ट जी मफम अमदगी एग्जांपल मी अमनिगी हारगजुको एसाना लाए मोइजे फारे खामु यादे अदे मफम सिदा लेरंबनी युमदुदा क्वेश्चन बनी नारोंदुना कापथुरकपनी मोइना रिटायर्ड तौबदा सिबनी हाइबसे सिगी सेम वहाई जी खक्ता एवरी एफआर द याउदबा यावरमोयना इना खले रिटायर्ड तौबदा इमान मानबा एफआर मतम अदुगो ममिंग खरा सेमदोगा थोइबा थौदो वाथोथुरी चप इमान मानबी फेमदुने अदुम मानरीने अदुगा अमुक अमा अनिहुम न चेंगरे अमा बै खुदोंग चाबा लौरगा सी सेम वहाई जे पाबा मतमदा इंगोंदा सामना नोंनिंगबा अमजु दुम अदो कइनो तौरिजिबो मणिपुर सिदैदा हाइदि पुंनिंग दा नोंनिंगबा हाइबसे मोइबु अदुदा यामना कइनो तौबैदि नते करेम कथाना बैदि नते हो ने त येंगबु येंगुरति येंगदबगी भबै वाने तसेंग तसेंग न थिगलगेने येंगागदि तौरिबो थोंगदो मिना दु फोंफोंग खंगदो लाइना हुजिक थिगलकपा मतमदा यामना लाइना मोगी अरानबा कुपसनबा मयामदो थोंगला अदोबा ngaktani haiba मी मा अंगांग कइनोगी इमुंगदगी खुदै सेला पुथोक्रे आइजे माइ विटनेस लैरिनी मोखोइनदी अमुक सिबा मतमदा अखोगी आर्मी की सेमजन ड्रेस हापा असै समसा रेनु हाइबिसे खितंग नोक पताय स्वाय सो एरिया से याम नुंगाइ तबदि थौदोंनी मिसी मिना थोन गिबनी याम नुंगाइ तब थौदोंनी मुंग सिन सोय नुंगदि सुंग नुवार अदुबो अखोगी इफोंग फुंगबा के हाइतारे इफोंग फुंगबा होबा इहोन उदोबा फाक फारदि होजि फाउदी असुकुइन चथरकपा सही लिसांग चथरकपसे फाक्तोरकपा बसवाइसे एफआईआर सिंग करिसिंग से फाक्पिनबा मी लेतबनी फाक्तोला कांददि इमान मानबा इहो होबा मसा मसा केसागी के हाइतारे तोहम थोक्तबा इरर मयाम थेंगरखबा फमदुने अमोम धारदि स्कूल की हायर सेकेंडरी की छात्र सिंगी प्रोजेक्ट वर्क तो पुलप चक मानन सिनमिनरगा अखोगी ममिंग मथा ओथोगा असागी सबमिट तौगुम जानो जाबोम धारदि अदु फेमदुने लाइसे लेइबा केनो इमान मेनबा हाइताय तामो सानतोंबा तामो हंजनिंग बसे मरोइना आई क्वेश्चन नि थमजदोइसे तामो साइगी मरोइना कोर्ट की साइगी नोक तोलकोइ फिल्म से 700 आर्मी मैन मोर देन 700 आर्मी मैन से इंडिविजुअल इन स्ट्रेंथ दनि मोइ कोर्ट लाइसे मरोम धारदि तसेंग आर्मी द लेलेने कोर्ट नोक तोलकोइ सु डिफिकल्टी सर दिसोइ मायोंग नरमनि लाई वाफम दि लेबाक की सिटीजन अमोइना कंट्री की सिटीजन अमोइना लो कोर्ट नोक तोबु याइ आइसु स्वाइ भौति हाइबा याबानेना मदुगी फंगद्राइना राइट तो फंगदनि लाइने मरोम धारदि at the same time som the mioi kharna mo akhoi ki imung manungi mi sing hak da moi sing ke chenagram bina apas pha bo ogera mo bo ogera moina chenaram bina civil court of the trial to bio sigi mayok tari laini moi hasin to bu yaro ni som na ka sigi point ma number 1 da dum le number 2 da tamo manipur da huji khai bu ne mom da de army se army mathan da salam da bugumba asana phana so asana phana mathan da chatta bugumba operation sing se combine on chammi na bani man to ni ene langchan da ba ya bagi khudong chawa ai di khudong chawa longno ba sida chu khare na thok khram cha la see ziki first question hai army na civil court chat du mana hari du kai no ma je AFSPA du me sam dilution to where have madu magi dum yara ro merit of the case madu on the yara ro mana
एक कमा हेक्ता वन इंडिविजुअल आइना सु कनमा का हारगा सुप्रीम कोर्ट अदु एक तो खरा होंगदो हारगा कैसु कोर्ट नसु तौदो फि लेते ऑन दी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड हैगरा मसी अदुम मो कोर्ट की अफब रजिस्ट्रार दि केस पारगा मजी मेरिट लेते ना अदुम तक त रिजेक्ट नोबसु यावी मायों संगन गिदबा मागिदुना तसेंगना इंडिविजुअल नि आइगोंदा चार्ज फ्रेम तौबदा सेरान तुरान तौसल्ले हाइदना मान इंडिविजुअल माइ प्रोटेक्शन सिक तौना जंग बॉडी आइ ओके अदुना तदना माना हेक्ता होल कनो सिबु माना मसी सप्तन तौगेसु याइ गवर्नमेंट यारदि को ये अतोपा स्टेट ता जी लखथोकिबा यावरे त्रिपुरा दा लखथोखरे देन अतोपा स्टेट का दसु आई चप्ता निंगसंद्रे मणिपुर सु ता एनी टाइम अवे पीस टॉक टॉकना अंडरग्राउंड गा टॉप लेवल दा पीस टॉक टॉकना मणिपुर शांति लेरे हारदि अपसवा जे दम लखथोखराने मन डिमांड तोरना कोई पीस टॉक तोरगे कोई आर्म रिवोल्यूशन जगो तोररे हारदि दम गवर्नमेंट इंडिया ओके बसी थमुल हारबसु ये देन टोपा combined force and submit na operation sing se khudong chaba mangon thangel asu ani aikoi ne khoi su malu heavy khudong chaba longna khra chala se masi nawai di joru ga mamai da khumjalaga mami tang pha laga mana yeng do ni ko kijabna ai ga pang personal emiti ro madi mani khudong chaba lo do ni man khut thingel da ai di lo ne ba adum bai thenguri thengno de senma hol da je kari ma kumdara ku je joru ma han yeng le ni kumthara kanda man mu kutil tila army dum phadori ba masi sisu moida army da tawdab su yar mam di masu underground de kede surrender torga army da sang wani lekhom jafam pirang wani madra man thora ga hari wani police su akoi force limited yam da ba hitare ne kengba area ama search operation to ge hitare di police matanda su madugi limitation मानसु मागी लेतबा अदुम बसुर मसु याय मो पुन पुन चमिनाबा देन लंबी एक खंगदबगुम्बा लेफम जाफम सि लोकल रेसिडेंट मागी लमदुगी मचा दुना दि खंगदरि न दुम मैम जॉइन न होयम उरम हे तारे सुमसे हौजिकती सुमबा लंबी दा नुमै कामनो खोना बसि सु पाखु तादरे हे तारे तादमनि सुमबगी मखलगी ऑपरेशन सी खबर दसु पाक कोना तादरे देन उसु उद्रे न होयदि सोना कंदगा ज्ञान मांग जानी कनो सीआरपी अमा तोरे गुमान साइन नोंगै कापा मे मोना सिदा मतलब सीआरपी ने मरम याम चाव स्टेट अमा इम्फाल से मोना खोमजला युम पोंग पोंग थुगाय बा खोजु त पाव लोग जगिने जो किजबना बा मोइन तौरिदो अदै हनुबी अमना हारकने बा कइनो मोइन तोइसु बा खदि पाव मियो इंचंगमनि दो और मोजो कमाइन जगै होनि मोगे मानरगा खोजु पाव लोग जग सुंब स्टेज अमा साथी स्टेज में लेना मैं अदुगन कनोने सराय हेली दुनी मालूम की मैसेकर इरोम समिलान सराय हेली मरु मैसेकर दुदगी नुआई तदना सराय हेली बने अब मचई ता वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मरु मैम जी ममांग याम थोखरबा साथीबा थोखरबा जाने थोखरे नोंगै कामनरे हारगा चेनबा खक नतनदि उपाय लेतबा दवाई पुलिस लाकनी अखोबु कन्फिडेंट नरबा कनाम लाकनी गाय गायरो यापोते कापु कामन खरेदी फुरक त्रिंगैदा सिहौत्रिंगैदा चेनबा नतनदि उपाय सुंगै लेमदि फिबम लाबो ने मनिपुरदा मोज आर्मी जु खनगदमने अफसफा सि कदबो यासे मोय दरकार होय मोय ngमदरगा मोय बेरेक त तुम लेगेरा का तुम लेयो मोय कदबोगी कोजे चकेनो अदि कोई बेरेक त लेजरगे दरकार लेका वार थोरकना कोई थोरके हाइदना तुमिन लेगे लेयो मोय सुम येली सिजोंगा कोनि मोय जे मोय ngमगना जे झारखंड द कैदा माउइस न कापि मियाम जे सिज मोय अफसफा थमगे हाय ngमब्रा अदुजु ngमदे अदुगा कोई सिदना खितंग सप्तन तौ हाइबि सिदा ओके तौरगे हाइबो वखलदु ह्यूमन ओबे अप्रोच मा कोई चंखे लगे योगद्री अदुम कादना मोय आर्मी सिंग करि सिंग चेनेबो केस सिंग से सिविल कोर्ट कैदा स्वाइदा थियाजेलम खोसलम बसिबोगा यानिंगदबे वखलोन फोंगदरी ओजरा केस नसाई पोसे नसाई थम्बि हमने ता सानदोमना मरोइना मणिपुर एंड प्लस इंडियन नॉर्थ ईस्ट की करी की सुम पाबा कांदा मणिपुर सिनम खरा मु सोम दा हारगा नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट लेरमिने अवांग नोंपो इथंग थंग सिदाइदा लेबा म्यांमार करी सिंग सोइदा बॉर्डर लेरकपा अदगी मथंग इनाल लानथोखिबा याबा स्वागी फिबम सी न सुमरम ओरगा हाइबा ताई आर्मी दि थमनिंगबा असारे फंदि थमनिंगबा पैरामिलिटरी फोर्स दि थमनिंगबा करीगुम्बा अमा सिनदरगदि थंबसु यारुदोनी सम नाय कांदा वाइल्ड लाइफ सिचुएशन अमा दरगा लान थु यारगा चंगलकपसु नत्रमिना होल द टाइम थमगे हरदी थंबा याननबगी पोट हदि करोमदि पामदोरनेबा
aduna sumara mama oraga the ngasai large number of ngasai security forces ki thamba yanar bagi phima ohelak na ba AFSPA se swai da tangai phina sinna jan ngasai insurgency control tongna na ba militancy control tongna ba khaki natana lisang sina thum thamba yana ba border da leriba state amagi madugi laibak tu ai khoi da tari ra sini sam sam na kan masi sakju manada basisu achoba factor bu oi okay aduga yes no doubt border state oibinina moi da su atopa wakhal mada leramgani akhoi india gi leriba decision making body da leriba ibungoi be machine da adubu aina thamjaning mada ngasai gi AFSPA si hojik lady si Supreme Court na AFSPA bu soptan to bagi wafam ko su lebinati sumna ka ki Supreme Court na leiba ain hojik le against to ain singdo interpret to kanda yes adudi masi kano to darkar leri ngasai gi SIT sem na ko le yes no doubt adum state ki police na investigation to boda adum akai ba leiti adum sai gi leje ba atogi to de effective oi de aduna leiba film si achuk yamna large scale da sumba fact encounter to watok to e haine adagi Supreme Court mo test case ne lokotana commission sem ne yenge case mangha ka lokhalga adu su loima fact encounter orame adu oragadi asuk yamna tho kanda akoina masi tumine le sambadi yaroi akoi ganantra chapa lepa amani rolo na sasun to govern do lepa amni haramina masi madu marala ba sindu thido ga dani to chumina haiba wakhalon du da Supreme Court na mathang order mayam ta dana CBI re sinada thabuk si laim ne ba ar sigi matang sida kashu aramba to buduna dani phangjerani chuma to budu kashu masina awa pi ge da bale yes exactly ado masi da gi kano to roga ona tena bada ai masi chuya yaroi hana to busi ngasai ko gi army chief ki magi statement press ki statement yemu matam su thena jabada hairiba ngasai gi mi lising mi chatrip no thai army men tatrip no thai abasi moi ayamba nano yogdaba ngasai gi encounter da sumba tasena na to rudriba kambu mayam su yobuni maduga tasena field satna khodana to rubli masing yambanati haibum su yawi hoi amabu ore leiba film sida asumaina akoi gi yes no moi adhikar ni Supreme Court chatpa haibu di adum oina mak masi makti akoi gi ai mod oina hajo haragadi leiba boy de pi protection je enough oiba kanoni masina adum moibu protection pi re ba poni makata na amu henna kano to rudrasu yabuni hainai gi thamjeni okay tentak renu kamai phau bi haidi protection se already peer lebene AFSPA se mathok chunga ta de AFSPA marum da to ya ba to gre hojik AFSPA se mathok ta dre kamai thambini ngi khara tentak thambip ta tamu ihan hambada ina thamjani ngi sina tasengna AFSPA gi marum da moi na lawin nam thabai na ma da ko kapna kiba tasengna naharon singa moi kapna giba ko singi thogdok khara da hariba family duna case sung tha bai ngasi bo wari lei okay ai adum ai thamjage yes taseng na kapna giba taseng na giba gi chi giba thogdok tu da lei gidrba imung manung na ngasi phau da case tharak bai wafam di sung lei tri ngasi bo da ai wari akoi gi tawroi ba thabak siga mai leina na akoi ju Manipur da pok mani sigi manung da chawrak pani na koi je wari dum taje aduna AFSPA si ngai tamogi question do hoji AFSPA gi matang da kari ha maroina AFSPA se thamba ya ba thama khare lisang sina hoji phau da pen da bi phimam lei sam sam na re kan da phanam hat khre kayam hat ke na hai no gaina hangning ba phau bi da brasin AFSPA marum da adune hangningi je aikhoi sibu kari karamba phibam da Manipuri hariba leiriba Manipur iram dam se kamaina treat tawningi no makoina dum namtharaga aikhoi je chakhot lamjen da khoi je yaholaroi haibra aikhoi je akhoi gi ning tam bagi dang nataba aikhoi je miyoi ba amo oina aikhoi gi hak se ngasi phau bu je khoi phangba phajana ning tamna iram dam sidai sida aigi sathok aigi leiriba aigi punsi da ngasi khoi de insecure feeling am leiri poche masi karam ka da ko han bangam dino haibase ajoba wahang amani aduna AFSPA si Manipur da thambasi mayamna pamde adubu pamde haraga chungasi phawba leiriba sarkar da pamde haiba kholaw se kuirabani lawrokpa hujikti isana khangna isana yaningna satkiba lokthokpa matamaido oirabani AFSPA gi haibani tasan tumbo loselakpa se tentak na thambi tare da molo hujik se national challenge sing haiba tai maruina
for example AFSPA se yaudrdi army se mathau tuba yam khudong charoi haibama next human rights activists sing china law se security force sing kai sing chop kan di human rights activists am ta chong thorokte hoinaba somda militant gi kari gi favor da leibadong na toba sumaina uhanba sumaina lawba puthok pai tai news se moina puthorok pasi wa amorom da de kan bada chap chana swai daga thengna dana angang oringe da satra ga oira kan da paumi oihiba for example adugumdi yaupoti haidi AFSPA kari gudong chataba awaba singi tamo thengna bada yaupoti haijaniba moi gi khulau china su the whole citizen singchina somna kan gi northeastern side ta AFSPA gi suffer tawriba kholiba sing human rights defender sing chang lawriba wafam sing se lan onana masa ma ohen brasini pawi maru manipur gi nate da moi haije national gi kari stream da ledi sing se AFSPA si manipur thambai sing di masi human rights na haiba haidaba masi di manipur praja de mati pamroi di masi gi victim di lisingam changwa haro sumu mayam sing ji wari fake encounter da kaida sumu mayam si leibani na AFSPA si pame habisim di lero adubu ai di masi ai na sum mideng dage haib tare irom chanu sharmilana sei tratuk chara hen bada karimta lengdra government sina hai tare masi congress oge yu BJP oge yu masi akoina human rights na tala su then kari ko ya top victim na tala su magi wakhan sida sangadok di mandre masi karmain hong kadage hai ba gi amna cham cham view simple hai kadra genuine view hai kadra cham ama pi taraga di manipur da ji underground sing siga union government ga peace talk toraba margo demand hai tare madu demand da ji AFSPA si akoi masi lok thoko moina hairaga di ai lok thoko ne pai mamdi madu ai hektar moi thora ga pistok to na haibdi nate madu stage wati wali mamangra swaraj kaushal na haibum le sushma swaraj gi nupa sina hoji external affairs hoise rebel leadership na moina ngai se rebel leadership ahlo besi moi ngai ba koi gi think tank hai tare government gi adi muibana pistok to gen thori jima IT nakhla kan thori 70 ala kan da koi gi di hoji to bra sero unit ke haro ki leader 70 gum surmi ara te di plus below 60 masasi ban chong mina adu su ta moi thora ga pistok to ge na hai di hairoi ai to su hai di nate moina karing moina demand to ra ga di human rights activist na tandaba koi pistok to ge hai di AFSPA se dum chat khini hai tare aduna khoi gi appeal se multi prong oi se hai tare ne multi prong AFSPA se ta sena lok tho ni ga di left right animak ta appeal to roba yana lambi do shema ado AFSPA ji mathanda chacha kini tripura ra chakki mo demand kasu tripura tokde dum chakki ba koi di khara koi di demand to ne ju hari sini kanana what is important is kanano demand to do have do demand to biduni yam maru se mafam sida kana lakadori ke sida kana lakadori ge juni sida kana lakadori ge haduni kanano demand to do have duni mo na ari yengai se okay haidi yes ojara ke lo sang ge ta rom ne do tangai phadana min dang lo je tai ma tu di saigi kahita wari sabu stage gum la ba na ro sing kari singi yum thang na Nagaland gi yenga si oja ine sen gi kari gi wari chan phami pisto kuire ine Nagaland gi as a whole AFSPA se leita bajala natragana saigi laloi kari irang ta chang leitraba somda pisto ta changsel adi AFSPA si mangi ni hai se kari open thambidem ge sin yes no doubt ngasai maru oina makoina AFSPA tawrisi ngasai moina hajari di laloba content dongnabni haim laloba duga nungoi kamna roi ko wari sanari haragadi AFSPA di tumuga lerani moduga adi AFSPA gi magi sapong mudu sapong roi adum leitabaga managani adum okay thank you oja Rakesh duga tamo Sanatomba duga Renu ngasi impact news to la pibu duga si manung na sembo khan bidum ten lo chala pudi kai komno jari bi guest om ko am kan thagachari ngasi kita muta impact news gi man huna batang suru sanjana batanja role adu landam se tholi ba thogo atho kya gi mari report ke dama impact news mi ta dun lebio